Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Azman Kumel, Mohankam Swiss News Yakan Basilan TV. Palabe-labe miyan ni aksidente truck si Barangay Lagayas, Municipal Tipo. Due motor talaray nuk nang buat tricycle, due maangelin nuk nang buat in Edoro di Buhi. Si Municipal Sumisip Isab, katekan si Amban Barn, telungibu ruk siyam hatus karut buas para si me rakyat de malaihin, pinagbahagi-bagian me barangay dalam lahat sumisipin. Pagko kanin Mayor Jul Adnan Hataman. Dalam lahat malusu barangay Tagalungan, magurong siya siyang purok 4 kahon hygiene kit para si me rakyat malaihin, amban bangsayakan duk badjaw. Bida-bida terminal dalam lahat basilan ko itu, instruktuhan kita manamal si face shield subay te niya bang kita nuhot sa sakatan. Kung na silang batemyaan niya tarugto si Barangay Lagayas Palabe-labe miyan si Municipal Tipo, luangan maganak matatwa ang banpeko. Dambuain tabuap sa Buanga sarta Edoro di Buhi telunsang imisab miyaan ga kasayo. Iyan mawapatin ininan si Marjuk amma nakanakin dukian anak nen ininan si Pahmi maangelin. Dua motor talarain duk nambuat tricycle si waktu miyaan. Poy na tegitete Lamikyanin kahapan patay kasi Municipal Sumisip telungi buruk siyam hatus buas. Hadja inin tatabangan ang banbaran si may bangsate tu dalam lahat basilan ko ne si may barangay kaurungan si lahat sumisiple. Hadja ter pagsukol tabi si nakura tabi dalam lahat sumisip ko ne Jul Adnan Hataman si pagmasusene si may rakyat ne sa pinasampay ni amanat ang banbaran tuju bangsate dalam lahat sumisip. Tatabangan naman DSWD duk NCIP labi dangibu kahon para dalam lahat basilan. Pwede tagitete tu dalam patainin atau ke dalam video inin. Silahat malusu barangay Tabalungan siyang purok 4 bahagi isisiyahin. Para si indigenous people, pwede iyakan duk badjaw magtampo malaihin. Magsukol si Medias WD duk NCIP aman pagtabang de tapaniya may programyaan para si may bangsa badyaw duk yakan atau kan indigenous people dalam lahat malusu. Duk demikian din si Mayor dalam lahat malusu ko ini Mayor Hanibud. Duk demikian din Barangay Tabalungan ko ini Hadja Nurin Bud. Duk si panuporta ng Buamban Maharaja si indigenous people dalam lahat malusu ko ini Sir Adri Bud. Bida-bida terminal dalam lahat basilan, binetarante dua desulat sigwaan atau akan dialem terminal lewe supaya kita mag face shield duk magmas bang kita nut sa sakatan. Pwede dalam video kita tebiyan.
Jinagahan ini may pulis, duk may sa DP security si bida-bida municipal, kaya kita tayo iyan dalam terminal Malusu, terminal Isabela, duk terminal Lamitan. Duk demikianan si may video yan, pakita ko si Kaam kahalan dalam lahat Lamitan, duk kahalan dalam lahat Isabela si Jaman Teinin. Sa inara balita TV sa lawin, mura-mura nagkaswa kita ipabalik to si News Yakan Basilan TV inin. Dahil kam jumo mag-like, mag-share. Pas bila ipabalik ko na salamin si Kam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.